Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share our Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Te Pōkiha me te Kaiwhakairo by Aesop. There are two kupu hou in our kōrero. The first is matata, and it means chink or gap. He matata I te Taurapa, e taia ai e te kuri te kite tāua. There's a chink in the fence that lets the dogs see us. Our second kupu is nonoi, and it means to plead or insist. Ka nonoi te tama ki te matua, kia whakaetia tāna whakangahautanga. The boy pleaded to his father to let him have a party. Ka are mai ngā taringa listen out for these kupu hou in the kōrero. Ka hānana hoki te noho, whakarongo mai e hoa mā. Te Pōkiha me te Kaiwhakairo, nā Aesop. I roa te arumia o te Pōkiha, ka roa tāna oma. Ka kite ai I tētahi Kaiwhakairo e mahi ana. Ka nonoi ki aia kia whakawātea hia tētahi wāhi noho huna mōna. Ka whakae te tāne kia noho atu ia ki tōna wharau e tatana. Nā wai ka tomo atu ia ka tai atu ngā kai aruaru. Ko ki te rānei koe I tētahi Pōkiha I konei, tā rātou I ui atu ai. Ka mea atu te Kaiwhakairo, kāo. Engari ka tohu atu ia ki te wāhi I reira te Pōkiha e huna ana. Ki hai ngā kai aruaru I mārama ki tāna tohu. Nā reira, ka kakama te kokenga tonutanga. I kite te Pōkiha I te katoa o tēnei atu I tētahi matata I te pakitara. Ka puta ia, ka ngū tāna hi koenga atu. E hoa, ke te aha koe, tā te tāne. Kāre koe mo te tukumihi ki tō kaimanaki, a mua I tō harenga atu. Ai, tā te Pōkiha. Me he mea iori te mana o au mahi, me au kupu, kua mihi a koe. Ko te kiko te kōrero, he mea whakatinana, te pono, e te ngākau. The Fox and the Woodcutter by Aesop. A fox, having been hunted hard and run a long chase, saw a woodcutter at work and begged him to help him to some hiding place. The man said he might go into his cottage, which was close by. He was no sooner in than the huntsman came up. "Have you seen a fox pass this way?" said they. The woodcutter said no, but pointed at the same time towards the place where the fox lay. The huntsman did not take the hint, however, and made off again at full speed. The fox, who had seen all that took place through a chink in the wall, thereupon came out and was walking away without a word. "Why, how now?" said the man. "Haven't you the manners to thank your host before you go?" Yes, said the fox. "If your deeds had been as honest as your words, I would have given you thanks." The moral being, sincerity is shown by the heart. Tēnā rā koe I tau whakarongo mai ki whakamiere. Thank you so much for listening to Whakamiere. If you've enjoyed what you've been listening to and want to show your tautoko, please consider leaving a like and a review on your favourite podcast app. It makes a massive difference in helping us to be discovered by new listeners. If you're looking for another way to show your tautoko, consider subscribing on Patreon. For just $6 a month, you get early access to every episode of Whakamiere, PDFs of every Paki Poto, access to a supportive reo Māori community, limited edition merchandise, as well as complete access to the back catalogue of content, which is now more than 100 episodes. Better yet, if you're a kaimahi in kura, kohanga reo, puna reo or schools in Aotearoa, we're giving you free access. Just email whakamiere@gmail.com from your staff email address and we'll send you a Patreon link. If you have friends in whānau who might like our kaupapa as well, please share it with them. You can also follow us on Instagram. If you'd like to get in touch with us about the podcast, you can email us or send us a message through Instagram. Ko taurapa au e mihi nui ana, hei a koe nei e hoa mā.